الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Kıyamet günü cer titrөө turалы biraz ayta ketебиз. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhan nas taqu rabbakum inna zelzeletes saati şey'un azim. Ey adamlar Rabbingерден korkula deydi. Hakikatta kıyamet günü cer titrөөsü ötө katуу deydi. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله الشديد. Al günü deydi, kıyamet günü. Adamdарды көрөсүң deydi. Ad bir süt emgisken bala өзүнүн баласын таштап жиберет deydi, коркконунанчы. Her bir boyunda var ayol boyundan taşta biret deydi. Korkkondan. Adamlar mas avalda görüyorsun deydi. Бирок алар мас эмес дейт. Кыяматтын азабы Алла субханаху ва тааля жиберген ушундай азап, ал ушунчалык катуу болгондуктан адамдарды мас абалда көрүп каласың дейт. Маска окшоп калат дейт. Ошон үчүн иншалла ошо кыяматка чейин эле кыяматка чейин биз амал кылып Алланын ыраазы болуп калам. Кээ бирөө айтышы мүмкүн, качан кыямат болот? Кыяматтын болоорун Алладан башка эч ким билбейт. Кыямат күнү болоорун Аллахтан башка эч ким билбейт. Бирок ар бир инсан өлгөндөн кийин анын кыяматы башталат. Ошого иншалла өлөрдөн алдын өлүм хак. Эгер ажал келе турган болсо 1 саат эрте да 1 саат кеч да келбейт. Кандай тагдырга жазылган болсо ошондой келет да. Ошон үчүн өлүмдөн алдын ахиретке бир аз даярданып калам. Намазды бекемдеп, Куранды бекемдеп, Куранга амал кылып, башкаларга жеткизип иншалла. Аллах кабыл кылсын.